Nzo organiko era nize isabire Pius Kajiku wa Ikonkome. Nenda kusima lata baba ekisengedde ekisegese ekitalibwa nsolo yona maino gango inagalma nimukola nsi muti mutiyerezi baba duli enkesa kire ikulu neito munange kagulire era nabwongo w'abantu baba gabala nadiopo okuna funvuwa ebyana n'ebyanda era galao nenda kusima mama heri namutamba okubanga wavayo munange waenda okutandika okututumula ku programu eno program Busoga n'ebyayo atenga tubita mu programu yo ya Busoga tourism nenda okobera abantu nti ebika bino yebyava munange buli kika kiriniye ekyava ayenga ebike ebisinga bunyi nga bwenkoba nti ebindi byava bunolo badada baifwe era buli robo nange kikanga kizikanga kirinze bunolo endo bayegwa otegera butegerenga abo bayidukulu ba bunolo twaba nebike ebindi ebirinzaga ne butamba abo ni banayifwe abava ebuganda twaba ni banayifwe abandi abalinza bona yebenda olwokuba nti Busoga tuli banayisoloza ate tuli banirizi wabula nendo okobera abantu abali eyo nti ekika era ekika kyalinganga n'amaani emibala gino gye tutambulira mujje mubulira buli kika kyalinganga n'obusobozi kyalinga n'obulombolombo bwakyo era ng'ekika fulani ekibaka kirikubita otegera nti abo bayise matende munange bakatende bali kubita katugeze nga n'abayise muzu bona abagulika erina lya katende nga otegera butegera nti ekika fulani kirikubita awo enfuufu yafuumukanga ebinoni munange byagulukanga olusu lwaidanga musisi oluyisi yagugumulanga eitaka ng'otegera butegere nti ekika fulani kirikubita awo era ekika yekyalinganga kirikubita munange ezira kika kindi kyetantala then twali n'ebika ebyalinga ebigonzi ebyatambulanga n'abalangira ebika bino byona byonga byetowaze munono omulini banayifwe nga bwenkobye nti abayise kwewe abayise muyaga abayise bano bakataike abasinda abayise mukuvwe munono omulini abayise iboka munono omuli ne banayifwe abayise mwase era mubona abantu bano bali balwanira abayise mwase baye bwana ekitundu ekiramba gwase era kiriyo mu buyende kale ebika bino byalinga byetowaze yabalangira nti omulangira kyeyayogeranga kuba abalangira bayogeranga kirangira nga kyayogera kituukirira olwisinga okibisaamu amaiso munange byotomera biba bibyo kale ebika bino ebindi byalinga byetowaze nga bwenkobye gale nti mwalingamu ebika ebindi nga bivumbuzi mwalingamu ebika ebyalinga ebirwani mwalingamu ebika byonga bitembeeta butembeete mwalingamu ebika byonga birogo nga biroga ekijja okubaawo kyaloba kubaawo kasita kibanga kiba kijja kuba kibi byaloga ebindi ebintu ebindi bibeewo abandi mwewuunya kulwaki banayifwe abayise galu yaawo mu bulange mu buwaga munawankufu galu yaawo mu kisiiro ni mu bugobi nti kulwaki oluyisi baba n'amaido ekiseera kyona abanangwe bali eyo kale ekyo timwebuuza otegera butegere nti ekyo kika ekyabanangwe munange tikisoboka ate abanangwe babutikira Busoga ono bali eyo ebugobi baida baba gana ebulogo era buwigulu bavaawo baja baba nere lata waife yali kujja okuba nga adaguliza amatikiro age 10 ebukungu yona bali eyo era bo abandi balowooza nti enkoni yaibwe bajeta bukungu ate ng'enkoni y'abanangwe munange eri kyanvuma kale ebika bino nga bwenkobye nti ebika buli kika kyali kibooze kuba ebika ebyeira byalinga birwani era nga okulwana munange nga n'okukubisaawo era kyevu obona abeira tibayikirizanga baana baibwe olwisi kujja kubayirangagala omwana nga gajja n'abayira abantu oba mu kika fulani nga bamubwene ne bamutwala abaana bazaire baida okulwanirako ebukojja waibwe era kyevu obona Omusoga akukoba nti abula yafuga munange afuga budadawe kale mu program Busoga n'ebyayo.